Foto Asi sunar.
ملكه شبا شاد ایزد جبغات گنج ملکه عبدو زیدان شبا شکش خالت و میکه مولیدا جبغات بی کوزاوه اما ایستکان بلازم جبغات شبه امینه آیدل شبه امینه شبه برفی شبه شبه بیکوزاوه همین میوانا هم بشید یازاوه شدیا بیکه جبغات شامل میگذاوه همین مهمانا شما شدیا بیکه جبغات شامل میگذاوه هر بجی میگذاوه باش شما شدیا بیکه جبغات شامل میگذاوه همین مهمانا چی یاد داریم شما بیکن جبغات مال بابا خیلی یاد داریم شما آروم اینا دیم جبغات حکیم و وستله زامه شب زامه شما آروم اینا دیم جبغات هر دو شامه یک زاد دیریشان زامات یک زاد هر رو بشوی اره مانا من اره
شما شخال صابر الجنوني ممرخان شرف خان عمرو قادم شبقادر بيكو صابر تجد وانتا صادشة سر تنمي شبو شابه بيكو صابر هر نشوش شما شام هارون گیزج شبقادر زاماتیان هارون اینه دید شام هارون شما شام هارون گیزج شبقادر زاماتیان هارون اینه دید اقبل زاماتیان بید خوش گزیک شباشان بارش ولا دمدش شبقاتنا شيخ وليو جماعة طويل هرل 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 شباشان عبد السلام جوشمون شبقات زاماتي يكسانا شباشان عبد السلام شبقات زاماتي يكسان شوف الصوفيا محسوب شبقادر صمتي يكسانا بيكامت شبشوكا بحنا ودستو نينوكا بيكامت شبشوكا بحنا ودستو نينوكا بيكامت بالرجايا قلت الزوايا باللي معصوم عفاش ريب
يا ظابط
Mama Mara, Mamo, Mami wa, Mami. مرحبا جوات هوارا السيدة سنة وهردم الباطم خيراتنا وتهوادكم وهرها سنة وشارداريا جزيرة جي خيراتنا وادكم دستبکی دست دیبورین تخازم جبرکو اختیا زوج ترکیه مجبورین ترکی بخونن و هگر کو هر کس آمده بود امی دست ببکن Gelin hanım, adınız, soyadınız? Dilek Kuanç. Damat bey, adınız, soyadınız? Yusuf Yekzan Dirican. Birbirinizle evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz. Yaptığımız incelemeler sonucunda evlenmenize engel bir durumun olmadığını tarafımızca tespit edilmiş olup şimdi bir kez daha şahitler ve misafirler huzurunda sözlü olarak evlenmek istediğinizi beyan ederseniz evlenme aktinizi gerçekleştireceğim. Sayın Dilek Kuanç, Yusuf Yekzan Dirican'ı hiçbir senin baskısı ve etkisi altında kalmadan özgür iradenizle kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Dilek Hanım'ı hiçbir senin baskısı ve etkisi altında kalmadan özgür iradenizle kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Şahitler olarak sizler de duyduğunuz birbirlerini eş olarak kabul ettiler. Sizler de şahitlik eder misiniz? Evet. Ben de evlilik kanunun bana vermiş olduğu yetkiyle sizlere eş olarak ilan ediyorum. برای من در کارابر بوده کاملا نبینم Son pişmanlık Saçamın başkanı. Güzel.